E karanga ana ngā kaiarahi Māori o te hapori o Taranaki kia panoni ngā pirihimana i wārātau tikanga whakamahi pū, whai muri ho i te pupuhitanga o tētahi tangata i te rohe o Taranaki i tērā wiki. E ahua wahangu tonu ana ngā pirihimana e pāna ki tā rātou whakamate i a Chaos Price e rua te kaumārua ngā tau. Ka are hoki rātou i te paku ki ake, mēnara i a Price tētahi pū i te wā i pūhia ai ia e rātou. Aneira Isabel Prasad. Nā tipuhia o Chaos Price e kāparehi mana kua mātuku katoa te hapuri o Taranaki. Nā whai anō te hiahia o ētahi kaitaunaki Māori kia whai whakautu mō tōna mātika. Facts of the matter is for us here in Taranaki, for Te Ao Māori, is that a mokopuna has tragically lost his life. He maramara noa ka kōrero kua puta I kāparehi mana. Ai, kaora nei I te mau pū hoki te tāne roa te kaumarua tau te Pākeke. What we see now is a debate about a character instead of a debate about facts and a debate about an incident that has created the most tragic outcome. E nui haere ana ka mahi pū a kāparehi mana ki roto o Aotearoa. No te tau 2035 ki Taranaki anake. Te nui ka he Māori tonu. Our Māori males 17 to 40 make up 3% of our overall population, but make up 34% of those who are exposed to this type of incident is really concerning. Hai tāna kai te mānu kanuka tonu te honoka I waika I a Māori me kāparehi mana. Nā ka mahi whakahāwea I te wāhi mahi I puhia te nuika. A sad effect of systemic racism that both ministers and commissioners and the police themselves have admitted to. E karaka ana ia kia panoni kātikanga a kāparehi mana. We are not seeing the changing of these numbers and the stats that are disproportionately affecting Māori males. Kāre kāparehi mana mo te whakaputa kōrero anō mo te mātika o Price kia o te rāno te whakatewhatewhatanga. Isabel Prasad, Te Karere.